Iha município Maliana, maioria ema depende ba agricultura, onde sustenta serania moris roloron. Mas be, iha tina hira ikusne, buat balu começa muda. Mudança climática, halo tempo sai lá previsível. No udan dala barak, mais tarde husi tempo nebe bain-bain. Udang nebe tem que hahu ia fulam balu, agora atrasado. Halo agricultor sira, labele determina tempo atu planta. Raimo sai marang naru gliu, antes udang to, no hare barak la moris dia. Kondisau idani, halo colheita menos, no rendimento tuon. O di afeta diretamente economia familia. Barak husi agricultor sira, hasoro dificuldade, atu sustenta sirani moris roloron. Au narang completo honor vital. Au ema agora agricultor, mas be hau ema kabenain. Hau nya uan nain lima, peto ida ia dili, mane nain hat ya helah mutu ko hau. Halo natar no halo tos. Desde tinan 12 tahun hau hanya inanaman. Halo tos. To ikus hanya inanaman matetia, hau to agora ini agricultor to agora. Tinan uluk, tinan ami halone bulan 1, bulan 12 ne ami butuk tianan. Agora nilai, ami bulan 1 tanggal 26 ami butuk. Nebe tarde tuan, tambah udang mai tarde, butuk mos tarde. Halo natar mos tarde tuan. Infaktune tambah saya ita nyarai nene sasan lai habe ita tu lalais mos ladiak. Nah ita tu lalais mos ladiak tambah traktor lai ha itanya. Nebe ita atu lalais det halo lalais tempo udang nene aras ka tuan. So ita buka traktor ho emane koneksi diak di tiama dan vila rai bele. Lai abandonan sana ba. Bahira udan mai tarde, prosesu tomak agricultura mos atrasado. Agricultor sira labele butuk hare iha tempo los, tambahin udang atu prepara rai. Atrasado idani, halo tempo plantação sai bada clio. No afeta crescimento hare. Iha parte seluk, facilidade hanesan traktor mos sai limitado. No dala rumah la disponível iha tempo precisa. Idani hame tentang dificuldade iha tempo plantação. Udang laya ita lapanen. Negusikela. Lakuratan. Orangnya menus tambah bibit palu laya kalai. Ema palu lah halo tambah bibit laya. Tinan uluk kiong hang hotu be palu lah halo. Nebe atu sosade tu aras kai tuan. Ita harere halo ne hektar hira. Exemplo hektar hira sana ne penghasilan ne hira. Quando hetan 50 ya sanuluan sana ita faan 40 ita hang. Faan karon sanulu det sente ladiak. Apuas. Tambah itanya uang veto usu buat rumah. Mana tan sekolahnya, lepas liar rumah. Dan rendimento bim. Lahan san. Tambah saya osam barak liu. Osannya ta barak liu. Hola ema. Kuda harenia, pokit harenia. Lere kabobo. Lepas penghasilan mai, pelo menos hasa 20, hasa 30 sana ini lah cukup. Além de mudança climática, problema seluk nebe dificulta tos nain mak existência keon. Situação idani, halo natar labele produz barak hanesang uluk. No ikus mai, colheita mos menos. Banhira produção tun, rendimento família niang mos afetado diretamente. Família sira nebe depende ba agricultura hanesang fonte principal ba moris loloron, senti dificuldade buat lio.
Sira la bele hetang osang suficiente atu sustenta necessidade básico hanesang aihan no educação la barik sira. Se condição hanesang ne continua, bele ha menos motivação batos na sira atu continua halo agricultura, tambah resultado la compara ho esforço nebe sira halo. Tempo susah ini quando halo natarnya, exemplo osan laiha atau sewa emangnya traktor. Depois kita hano infale atau kuda hare, tambah kuda hare, emang kuda hare. Hektarida emang nain ruanolu, emang ida lorong ida $5. Berarti kita korban osan 100. Nah, kita hamu tu kita hori idane hano imbarak, tambah waktu tu ne osang hotu det. Emang hatama halo kanune ita labamos ladea ita ba. Depois halo kabobo ita sewa ema, ta kabobo hon ita sewa ema. Ita mesagret din ladea. So ho manera ho kolega sir hamutu. Servisu nene. Yang natar nene kona atu servisu mesak labele. So ho kolega ho ita ni wan sira bele. Ema idaret labele al nota. Desafio buat lihoto nebe itahasoru agora mak incerteza. Dalam rumah sertebes atau continua halo natar. Meski susah, agricultor sira se buka dalang hodi adapta. Sira muda tempo plantação no usa maneira simples hodi continua moris. Quando mais tarde ona, senti ita buka kolega seranya servisi rumah usu azura sura dene azura poha nansa po osan rumah kita lorong ida ba lorong duanya ema po $5 tambah ita kolega be lorong dua poin setan $5 udang lamai udang minus ami tur hamotuk ema ida be halo natar halo tos halo natar ne ami tur hamotuk hasa be ya irigasi depois idanemos ami fahere tambah usi leten neba mai to ihan kan palu takahela be palu fonia be ami kalan jadwalet fo ami jadwalet se ya kanu ibun loro manas ami hadoka sana kalang depois kanu menu sona haremos ituan sama sira kolia de hare ituan atau halo buat siramos ita araska mai be quando udang menu sana ne ami buka hokatwa sira turhamotu yanan sira bele udanne makas lutan meski udan lain mamos ami espor sutan halo natar ho kolega sira ho inanaman turhamotuk ami continua halo. Meski sira senti katak situação agricultura agora ladum fácil, sira la para de. Ema barak buka dalam seluk atau continua moris. Hanesang buka serviço seluk atau aumenta rendimento familia nian. Iha tempo hanesan, siramos halo esforço atau hadiah sistema irigação iha kanu, nune bele ajuda fo be batos, no planta sira atau la depende los det ba udan.